Program na Buhinje n'Oburisa ni nkwakira iyogumire aha TV West. Itaho Buhinje n'Oburisa ni twe nkwe twataha mutyo erizoba ndi omuri Makanga omuri Kabare kandi nituza kureba aha muhinji wenjoki. Ntuza kuba twine omwami Nshekana Benon. Nshekana Benon yamara obwire buringwa arukurisa enjoki. So naija kuba natushobora omukurisa enjoki omu hine shinde cyo kubasa kwihamu. Kinji abantu nturisa enjoki konka tukumanya ntubasa kuzitasya ta ombifumi. Kandi nubwire ki obuturu kwakura mwenjokezo. So ebi byona Nshekana bona ija kubitushobora bishiwa abantu urisa enjoki hine bizo byo kubasa kubugana nkiyo murisa wenjoki kandi wabibugana byo nobye harota no birindota kugira ngo ebizo bebyo wabyerinda tibyabamu omukurisa enjoki kwawe ningashi wabyeyihamu. Program eji ne kushikibwaho aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union abantu bonka abakuzengu byina kana karunje akasireje akarukumura kurunje. So wano ndo mwana guru kumuraje hikira aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union nibija kuhereza buri kimwe cyone cyukwetaga kwa abantu benda kubashikira factory yabo eri omurka bohe kandi naneduka yona ekurihihi notunga obuhereza bwabo. Omuhereza ndi Prevence Kampura katutambure na Benon arukutushobora aha kuri senjoki na buri kimwe cyona ecyabasize kwiha omukurisa enjoki. Omwami Nshekana bona kwakira program yo Buhinje n'Oburisa yayanjurire oriona kureba program. Webale omutebe kanisa amazina ni Nshekana Benon omulisa wenjoki kuruka Kabare omuri Nyabushabi cyana Mirasabo County. Ya wamara bwire cyo mukurisa enjoki. Nyine myaka 17 ndi mu byenjoki. Wow. Ya Kane myaka experience ko jine. Exactly. Omukurisa enjoki omu sofa oyine bifumi biro kwingana cyo. Nyine bimwe bikwika kanguzirigana 5. Konka ine bimwe byashishikashikire musoti nkashubiye kugaruka mu kubara konka average nkanda mu nkanyine okay kurugenya nkanda mu nkabigirigana 5. Ya Echa kujemeserize kugira ngo oza mukurisa enjoki nishi. Ndaza kutayika kurisa enjoki nkanda guzo bushera bwenturire. So ndagura ubwoki. Hatwe nandagura ubwoki agera abafama bambalira ngo bisugo guziro nebihumi. Okagire bimwe biwata no bora tugurira ubwoki konkane ukawine byo harvesting ebyawe. So kunijire natandikana nebihumi bina. Kunijire nagure bimwe binabiri menjoki nabitega nabitawe nabitire babinteraho. Kunijire nakora harvest yo kubanza. Esete zo na yamobwoki kunabo balire mu sete. Nashange sete zo nabiguzire zawayo. Ejo harvest emwe kunije nagaruka mu nakora harvest ya kabiri namantaga namagoba nagaruka myakisha tunasangariye mu naja ntate cyo ndakore this eji nashaka kuni business so ate chinda akore ndaze kumaburi ku harvestinga ngure bimyani bishatu yani bina dene natandika so kunaize na isanko mu bimika 50 najana gure bindi nagumye mu ndayisiga na 5. Okay. Yeah. So far nawo ine bihumi igana 50. Konka ine bishishikira uno mutakashoye kugaruka kubibaraje. Konka ro frienda mangu binkigana 50 naho. Okay. Yeah. Orukutandika okurisa enjoki. Hino bukugubu watunjire ombande barisa ninga obukugu bwa butunjira ha mu rumo gwawo goro. Nabandi barisa bakampo obukugu twaza no mu trainings ezaziremberwa ba district bayongera ku traininga deno bukugu bwa yongera. Yeah. Enjochezi no koresa chikachi ebihumi byawe ne byachikacha. Nyine Morocco's local beehives amwe na Kenya Top Buzz konka Kenya Top Buzz ni bice. Ebyembaho nyine ho bice ebinje ne byaroko. Yeah. Okay. Abantu binji natureba nabatino kuri senjoki. Nabazereba nkenjoki ezitine businje. Wazitaha muninga wazirisiza hanta aharya maka. Iwe nko murisa wenjoki ozine mwo bukugu. Enjoki zino zirisota kureba ngo tizatahirira abantu abehinguririzo gumwanya. Echo kubanza hibugerera ituri otirikine namaka. Kandi nkata mu nemiti no mu rubaju natamu imiti yo kuzikingira ko ejo kitizirakunda kufumura ziraraba mu rugo kuza kugwana. Then neji imiti inabyire mu erongera kuzita mu environment yo gumaziri zitarayo ngeno ziri kamu zitebenkeine. Ya konkana nekindi ejo kiwamara kumanya ngo oyine kuza mu distance atayikine nabantu niyo nka wagumuraza murashanga zitayongera kuguma zigenkambwe munonga. Wawe yine nka bikozeso byo kora mu joke mihoro n'iki ninga shemisyo kuko bo yine no bukugumanya ngo wazamura bo yine kuza mubwire ki ubwo kwakuriramu neco kwakuro yine kwakura ki namwe ari kitweta no kusharirira ubora manyawo yine kusharirira mubwire ki kandi nawaza kusharirira mu cyumo yine kusharirira mu ki
abwo kuba abantu bingi nk'abamwe ncangire babire barakunda kuzamu bari kusharirira bashare bisasi biri mune byana aze kiri kibi munonga abo kuba ikinte kiraruse enjoki mu kihumi gukora n'ekisasi so washare bisasi ukabija mu birime byana urawakora kubi uri kugira ngo urenda nguziteme bisasi biri fresh zirata mu bwoki aho kwa wareka mecho cyana zamara kuziyame cyana cyamara kwaruka ibyana byamara kurugamo ziratayika kutera mu bwoki kandi na n'ikinde cy'abantu bashangira ikinashangira bataramanya neco kugira ngo ukorija washaririre ibyo byana wabyita byashora atora buri kwita next generation irazeho kandi ragume mu bihume byawe ako ejo kizaziracwa haracwe nkuru arizo zagenda asigare mezazarigwemo so wagumurite urasharire byano urabyihamu uri kwiyamakoki ari sasa urashanga kine makoki hafu ahandi bige byana so wija wagira uti nyendi kusharaka koki kacene ko ngomberiro kashare byana hato uri kwita generation urenda ejo kizonera kusigarana nyesakare so shanga umuntu ayine 10 cyakire mesho kinyingi amuhera shanga ayine mesho kinke hata tamanye cyare sirecho hata ubu yarasharirira nebyana bingara byita inkuru zamara kugenda hasigara mu twana tukeni twarasigarane so mu buteka bwonyene oyine kusharirira ukiyamu ebisasi ebitari mu njoki ebyejo zitakavaringiri arebye ejo kiziracwa katugambe zaziri nyingi zacu hasigare mu bisasi biri mu busha haze biri mu busha ejo kitizikabi kwataho so ejo kisase kizira kisangirwe njoki cyono urabone kukireka ninga cyo kizitireme cyane urabone kukireka so urasharirira bisasi ebitakwasirwe menjo cyebyo kizihungire zitakwasireho ari byo wayamo nabwo birabiri nke byo mire waye kanjo kiziri ubirekeraho zitandikiraho kuruka ziragaruka nyuma najenda nafune bifumbi yanje nabireta hinsheme kuba nimbitunga hate njoki nijana zihaye twine kituleta ngo no kotera ebimi wabigura urabone kubireta bihomire kurungi bihwire obyotere urabitera mu mwotero baragukora bati uraronda umuriro uronde ebisase ebitari mu bwoki ebiba kwire waza mu bibi kibenje baraba byine biraba byaro bibayire mu 10 barasharirira ubitemu ninga shina baba urenda kwatira mwe urenda kusharirira urasa kuza mu bihume byo ababine ejo kibakwireme bisasi byo koteza ubitemu ryo ubihembero umuriro oyembakariro otemu nko nalimu kakuno turakunda kolese chikora kitemagura uteho ubwo busasi utehe cyumo kikava ukitehenta ukifunduro mutemere uriyo mutemere nkogu then ukiteho cyane kitandike smoke tandike kuba rimwe yaza erabirimo akawoka akabya bisasi then bamwe barakolesa umutete nagora gukozesa usyoya utemu na poto sasi nangwa na wotine bisasi nabwo roterage nabwo ragumizamo yotere namwe na namashagente gagomire nagora sagahimba mu muriro otemo tusasi nabwo yotere 10 cyawe kizememika kizemu mwe no mwotero kitake kuhumura kisoya za ejo ako kawenjo kizirakakunda so ziza zarebe 10 cyoti zakahurira ziriya zikurambure 10 zaika muzashanga mu 10 kibonize je mwene je bonire zije sete zindi zije zitahema so nzereta zerereta ubwiro bwinji ejo kizirereta konka haruna barasa kugura ibihumbi 2 menesho nabwe nabyo barabigura umuntu wabikutegere kuri bigure biremejo ki nshimye kwa nindambara bwa nyuma yawireje okurambura twebe turagira ngo barambure almost every month buri kwezi wandoze morambure abwo kube bihumura rugaho shange wabishakire jo shange ko mwe ko muyaga gwishire gwabishakambura ningashi ushange nyine kejura yija ushange yagera yatera so waburarambura uraza kumanya ngo icyawo mu rukire ushuboha home ninga washanga ina entayiriza enda kurumba urahuke kuzigwanisa bucyari kare ya kuba nimbe barubuzirije zenkage bimigitu bya roko ziharume ziciriye ati zitahemo imbeba nezo mu njoki ari membebeze eze kira kirihe byoya zo zirakunda kuza mu njoki ubwiro bw'inzira zitari kuza kurya njoki konkazo ziri kuronda ho kutura haratagata mbwene ukenjo kizazicyari nke for instance nke 10 zaziri nke mu kafu ye 10 zaziri kafu ye 10 so zaziri hafu ye 10 zaziri hafu ye 10 njoki ati zo njimbe bazirija zideho mutemere nyuma aho raraburi kuhakura zigume ziraja ziraza yo mpora zo zigume yokwe so njoki zaje zakanye ubumwe zirajibinga konko bwiro bwinji ekitumage mbeba zateganise njoki yazamu iraguma rimeranya ari mwerashesha so ebyo bintu byamara binuke mu 10
hati enjoki zihurire 10 cyaba kibi cyanuka zishobore zigende zoti kujya mu bibegeri kugwana nangwa na wakimanya ngo erimu ukasibajya yeri kurabuka kizunguza enjoki zo zenka ziragita okay washobora hakushanga imbeba nazishishamo ushanga enjoki zafuruka ebihume byo ni imbiyonjanda kugira ngo enjoki zanje zaguma zino businja ahiziri tazateganisa bwa borofa ni inzu yonjanda timbe bazonka nango ari muno rutangura nabindi konka uko yene kubiyonja 10 waza kukitega shime kubanza wakiyonja kwanza ukubanza ukikondoreje uciye mu byo na birabiri mu kibe kiri kinini umuntu akiboneye then olebe ngo 10 cyawe kiri salary covered so na cyaba kishakireje then naco cyomireje cona no bunyimo wo mutemere guhomire kurungi cya cyomire kurungi hata ompawo ziratuma zitaze konka woshanga yineke yarumira wo rarambura ikintu cyo kurambura washanga yina yashu ayafumwira yarabire hata omporo yine kureba ngo washwa wafundro wakirininga mu washwa wasiringa jabonera ezo njoki nizije zitandika kompere zo bwoki bwa nyuma yawireshe enjoki 10 wakitega let's say nko mu kwezi kwa kabiri omwe turakunda kugira ngo kirekere nko mwaka kugira ngo zibanze zaguma mu zahamaje zarukaje zanaka konkana wa nazazamo mu kwezi kwa kabiri retse ninga muko kubanza nabwe na wazamo mu kwa 8 urahakura so kira depending enjoki ziwatunga zaziringa nake zazirinke urazireka zibanze zikure uziye mu ko mwaka konka zaza muziri nyingi zaza mu kwezi kwa kabiri ninga mu kwa kashataho mu kwa 8 nabwo razamo wakure so 3 months 4 months are enough 3 months are enough enjoki kugira ngo zashwa zaruka valinga za mwene shizarukaje ko kuziretenga zaziri nyingi zakobwoki nazo zine season exactly twine season ibiro mwaka twine season yakanda ko kwa kabiri no kwa kashatu tushe tugire me season yakanda ko kwa mushanju kwisa kwikumaho hati omukwakuro bwoki katugire nk'ece 10 kindi yo nindeba cyaba cezereje nticiye amabwoki buri kwingana cyo cyaba cezereje 10 aro cyo yamuna kiri 10 ande chikuba kitezereje cyurabora kiyamukire 2 emwe no ijamanyota ngo hato buno bwo bwire bwo kwakura bwahika ubwiro bwinji zirakunda kutama ubwoki mu bwire bwa umushana akwa nibwe nebirabyo birabirabize so kandi ubwire bw'enjoki zirazitari kubona tizirakunda no tiziratambura no mu njura so mu bwire bw'enjura ubwire zirazitatambura nako cyakuzirazine zibagazika ko zire kukarya mu bwire bw'enjura so mu bwire bwo mushana nibwe ziratama ubwoki kugira ngo zije siburye umubwire bw'enjura zitarashora ko enjura razita munonga abantu binje no shanga barisize enjoki kumara bwire buringwa konka ombwire bwo kwakura oshanga obwoki yana expectinga kuba no buhumure mpumure ndijo konka maybe hinachi zibe cyabamu arukwakura nebizibicebyo ebiru kwija wano handoringo bwocobwe kandi nitushime kwantu betantara tuti ubwiro bwinje kiratuma ubwoki bwahumura okutakushana nko kuyaramanya nko kuyatwira rabakura kirarugirire mpakura yarora hakura azitere mika nyingi wata musmoke nyingi ziraza kunuka buramuka memika icyo twajya guteka mu kamika kace ko kugira ngo injoki zitebenkane zituze deno hakure so kandi na wora hakura bamwe barakuza nyine binyasi ushanga yaronde binyasi biyabona bani karutasi nenshi so tubituragira ngo baronde b brush aka brush ko kusimuza je then natural ubwoki burakunda kuhumura ukurugirire birabyo bizirazirariya kawaza mubarari abarahinga nketaba urashanga buri munakaranu ketabe abarahinga umwana ushange buranuka mukako mwana itwe nkakabara bwa eucalyptus nyingi barabura humura muka eucalyptus emiti ya karutusi obo bwoki naba hakura
nabutwara ahinga ubujejenera konka along the way washanga obwoki nyine kara zitarukushana nekirigirira nkahikushanga obwoki nobutuhereza kara zitarukushana twinaho kara zo kushanga zereza baraka hariho buri bukwenda kuba yero hariho mwenu nekirigirira nkahi kushanga ngo twine kara zitarukushana omboki echa kara kirakunda kuletwa enjoki okuzirukira bisasi ate enjoki zaruka bisasi omwe zitemu pollen aza pollen zikitagamu kugira ngo zazenda ngo umwe ziterere mu namahuri ari zaratamu kugira ngo zitere zatama amahuri zaziri kuza zaratamu pollen kugira ngo ebyana birire mu gejo pollen so umwe byana birabirugire ibisasi birabiri makaliragura ka pollen so zatamo bwoki nabwo shange bwayiragura bwa pollen kugira ngo zabandize mu ejo zatamo ejo pollen so ebisase bikuru biratera ubwoki ziratamo ubwoki buriragura then kandi are bisasi ebiziraruka bicyari bisa bicyari bya white cyari uzibirukire zike ziratamo ubwoki atobura shanga buri bwa white nico rashangera bamwe bazamu bari kuyamo nebyana kugira ngo barinde ubwoki bwa white byo nababye mu which is very long akwa nobwo buriragura nabwe bwabonire busiringireke nabwe nango ora processinga kure ko buturakunda kwanga processinga no burabo mixingire mu pollen so ejo nico kirareta kara iyo bwoki kushanga bwahinduka na muno uko ebisaso bwiro bimazire mu cyumi birabimazire mu bwire ziratame biriragura nangwa na no bwoki wabuleka mu bigego bisasi biriragura bwongere kwiragura munonga bwaguma mu cyumbe omukatare twine mu bwoki butarukushana nyowe consumer owija nkagura bwoki nkatana santa kumanya ngo obo bwoki no buro nacho obo bwoki no bundo butabwire ni intana santa kumanya obwoki oburo nacho no bwoki butarnacho so echo kubanza obwoki obuli nacho wabu mixinga mekindi kintu buranga kwata na muno ko bwoki bwitu bwa kabari bwe burakwata juba kusinga no bwa handi so obwoki bwa buri bwoki bwo bwenyine bwe burekencura nko bubuna uko bumwe baratamu za tonto abandi bakatama mizi mwe no baratamu na za swargu nenche bye bara mixinga me bituta bimwe bintaramanya obwoki bwaje burakura bure yahuraho shange bwagera le yazitarashana ushange bwagera le yazikandi ubumwe ubwoki bweyeho bwe hasi bwe kwate deni ubundi ebindi bize higuru birabitari bwoki birabye mixing exactly biyete muri ubwo bwa kuzireho bono bwa kuziro konka bwa butaka kuziro bwa bucari mixed up bwa mixingere juba ekira kwereka ni test urashanga test nabwe tashwana even na flavor na eta akawuka tashana na kara etashwana nayo bwoki bwonyine konko bwoki bwonyine test yabwo urashanga iri test ngene yo bwoki buri sweet bwine nakawuko bwoki bwitu bwa burijo kandi nabwe burakwata juba burakwata juba kubo bwoki bwitu bwa kabare a week is enough burabwa kwasire mu izini 1 week twine yaba bari kuteka bwoki baza kuvuguza njere ngu omukuteka bwoki ogwe nimba ntashisha ekiriyo mbwoki ninga nimba ntashisha karungi ko bwoki exactly icyo wagamba naco cyenka kirahindura nangwa nakawoho na kara yo bwoki hinduke aba barateka konka wateka ubwoki nko wakigamba ubwoki uraba wabwita uraba wabushisha uraba wabwita akuba abaratwegesa baratwereka ngo buraza wabuteka buraproducinga mekindi kintu nabwe kini ka acidic so omulisa wejo cyo ryokwe ninga kifama weno ryokwe ninga shomushubuzo obwoki kitura advising umuntu kuteka obwoki aine kubuleka nko kubuli nangwa bwa kwata letse buli nko mu kidomora ninga nko mu kadomora urena kubwihamu wayendoka kwato kanike nka mushana akombushana gwa katera buraza koroba deno bone kubwiyamo bukolese cyo lenda konka tituragambira umuntu wena uri yangwa ateka obwoki akwabura bwabe kindi kintu ohireho bwoki ni bintu cyebinde bindu kwiho monjoki omujoki turiyamu obwoki kimwe wokeyira bwoki turiyamu ekibaleta enchumbwe ninga shi police ninga amwe nekinde kibaleta bivenom ebyo currently nibyo turihamu amwe na beeswax then ebizibu ebiturabugana omukulise joki ebizibu bimwe bituri kuvugana nkentahirizi ukumazera tahirire bihumi byawe konka currently ekizibe kiri ebizibe biri serious munonga
neco bushuma bwo bwoki kuba amazire kumangura musete abantu batayika kuze kuhakura ibihumbi kandi ejo cyo rotarataha nazo ngo uri nazo munju so barakunda kuzitahira mu kibungo bazemo bazihakure then nane kufuhirira okufuhirira urashanga abantu baba kwikire batayike kufuhirira kandi batayika kufuhirira umwe batabandiza bakubuza aho kabo bire bakuburize tibakatungire kumanyisibwa kugira ngo ejo kizirete ngo mu misiri yabo tibaracimanya ngo zirete ngo misiri yabo ubwe nayashangwe ne kebi mumihihi ararayomba munonga kankayo biraramanya ngo mugashogwe ejo cya musiri gweye yo bireru yarata aramangu aine kwatagana no muri sawe njoki aho kuba binji barafuirira harimo rurabo mwenu kandi ururabo ubwe impoza zatamo rurabo ningashe bimuri zirazirete ngenjoki emisiri zabo so twobere turabura abantu ngo bafuirire ubwire ubwe misiri yabo etakarabize akwa yetakarabize nesho kitizirazamu zo ziragenda zirarunda ibirabyo so zazitakarabize misiri yabo yetakarabize ejo ikizirazitarazamu bafuirire bamara byarabya bareke ejo kizize muzikoro gwazyo aho kuba ziraziri koronda mu bwo weru na pollen na nectar yo kutwara mu cyumi konkani wezera kuyamba mu pollination so emisiri ejo kizazitagire mu nabwe nemisiri yawe terayere so ndayiga farmers kugira ngo bamanye ngo bine kwatagana n'abalisa bejo kugira ngo twena twakora kimwe twayamece icyo kugira ngo twayemisharuro mingi emisharuro mihango ya empinduka yo bwire hino gwere kuteganisa aha barisa benje na yerimu konkate kabire big challenge abo kuba aliho ubwo rashanga kenjura yagwa itwenda kutora expecting afutayika kwakora ko kwa mushanju ushange yagwa no mukwa mushanju yarabarabamu mweno shange twalinda twakuru kwa munana konkana bwa turakure shange twaya mu bwoki nangwa no umukwa kabiri nimwe kiri kuba too much okwa kabiri no kwa kashatu kunu mu western njure kugwa munonga cyanga tutakura kurunji konka tukizamo kwa munana ushanga ubwo wogira ngo kaza mubwire ziti wakura mu kwa kabiri kwa munana ushanga nabwe ziko ziri munonga mweno ushanga waya munabwe n'icyo wabiroshime kuri ya mu kwa kabiri okuri senje chikuru musente sete ziri mu nko kuna nakushobora ndatandike nyuma oyire o challenge ziturabugana mukeze zabashuma babatibire ko bwoki na muno keri buge rikwemerire heri ruyari mbere ndamangu buri harvest buri season itinkabura mu miliyoni 2 eriyeri ryo gyenke ryo rareba emeta kabugwa mu miliyoni 2 buri ko harvest ngo na muno kuruko kwa munana kwisa ku 10 mbere ntakabura miliyoni 2 aha kandi ugenda kora ibindi mirimo ndakore ndisho mirimo konka ko kuna nakushobora kuruge nyuma nkatandikana n'ibihumi bina nareba kuna hakura first harvest esete zona birentire muzarugamo second harvest gaba magoba third harvest gaba magoba kancha n'ibihumi byaguma naguma ndabihakura so ekinaja ngo okulisa ko enjo kikuri mesete uwagure bihumi kayigwa wabigura biri byaza menjoki byamara kuza menjoki wakora murundi go kubanza sete zi waguzire bihumura ziyayo akwanka bimwe byitu byaroko 10 turakigura umutwaro gumwe ne 10 biro umutwaro kandi kiro yo bwoki eragura umutwaro ekice no mutwaro mbwenu kandi cumurashanga wacha mukirisha tukugarura kiri biri kugarura higuru kirisha tibiri kugarura higuru mbwenu average turakunda kora average kiri biri 3 so hatorarangwe se harvest yora hakore yo kubanza eri ya mesete ziwatire mu cyumeco so tayike kuhakura kandi cumura cyakura kuyisa n'imyaka na 20 wabo kikavalingereje akwe cyaza mejo ki zoze nkazirongera ku protecting so wowe ora kikavalinga jora kitarategwa njura kiramara n'imyaka 20 so esete zorobotire murazakura mu mwaka uraziya mu mwaka gumu deno tandikoze mu magoba kusha akatare kawe ko bwocho ijo karondota akatare turaguriza muri town yitukabare kandi akatare kariho kana ateke no kuta na heru yakabare konka ubwo kinyine nagera mu cyanje cyo kugira ngo bakamwa barije barabwiba bwamba wo guceko kandi amango akatare ko kariho ruyari abo kuba twine mabara nywe kanyenda processinga nguzo processingira ba supermarket kai barabukundo bwa kabarugino nacyo pyo hano bunda processinga then twine processors bakanyire no mu town na wabolende set za jwa ntakagurize kwa kamwe ndasa kutwara abandi ba processor nabo bampe asset tubine mu town yitukabare arhogoryo na program na yenda kutandika kuri senjochi n'abahabuzi award kumuhereza obabuza bunda muhereza no kureba ngo we yakizamu kureka yayongera kuongera kutungo bukugu acenjochi akwenjochi tiwozizamu otine utara makokora zikoremo so urabone kumanya obukugu ko buturi kubahereza ningashi okwegesi bwo kuturi kubahereza
wayongera kumanya ko kora handling enjoki wamara kuzanduringa ni business bonire iyo rabasa kora kandi urakora n'ibindi emyaka yiwamara omukulisa enjoki n'ebintu ki ebyo base kwiho mu njoki omunjoki nimwe ebintu byona hi almost ebinyine mbyiro mu njoki mukulisa enjoki abo kuba nente yonyine nente zonyine nkazigura ku rugo mu njoki mu bwoco bunanguzaga nitaka eri nyongire kugura naryo ndiguzire ndariya mu kushubura ubwoco so almost nafiza abana buri kimwe cyona nkiro mu njoki turi kwendera program obutumwa bwo rukuhereza bwo gumire nakureba program yo Hinji n'Oburiisa obutumwa bunda bahereza na muno abantu bakabale no kubagambira ngo baze mu kulisa enjoki akwa no mulimo gutara bahenda ogora kora kandi orakora ebindi kandi abantu bakabale kinagira nti na muno abantu bakabale ubwoki bwakabale tucangira bwino mutindo gwa iguru okusingo bwa handi hona ubwoki bwakabale na waza mu katare bwine bere asinge yo bundi bwa handi hona ako ubwoki bwona na muno ko bwo mu Uganda bwena ndabumanya nabushubwiro no kubushuburaho ako nko bwoki nka aruwera rwe bwoki bwinji konka kabeka ko kali hasi n'ubuyo bwankole nabwe burarwe bwinji konka nabwo kabeka kali hasi yo bwakabale so ekera tumo bwoki bwakabale bwaza mutindo gwa iguru ningashi bwagire be ya iguru n'umutindo gwabwe mbwene wabo bakozere kurunja abo kuba emite twine kabale ahandi hamwe teriho so bwino bwoki bubonire na environment yitu yakabale weza iterashwana ne yahandi so kituma twagira ubwoki burungi so abantu bakabale turasa kuba ubwoki tutari kukirebaga nk'ekintu kuri senjo kikekintu cyahamani konka ndabahamiza twine choncho cyo kujya gutwina ubwoki burasingo bwandi hona so twine kukenyumiza mu twejo ninga tukaza mu cyo kuri senjo cyamo yebare munonga kutereza bwire bwawe we bare nyawo nasigara nishaka nabo Benone yebare yogumene nanye program yo Hinji n'Oburiisa kanye sije ngo program meji hine kintu chango ekiwabasa kwega hari nsheka nabo Benone yatugambira ngo akatandika nebihumbina kongo bwa hati ahine bihumi biri kurenga 150 kandi tari kwefuza aha bintu ebyabasize kuganyirwa omukulisa enjoki mwe nukwakwana oryokwe orikwenda kutandika okulisa enjoki nyena masiko ngo wayega ahi wakubasa kwana otandikira ko oshime kwana ozireberera ebyo kurya ebyenjoki shime kwana zirya kugira ngo ozihemu ekyo shime kwana ozihamu omuhereza ndi Prevence Kampora aha kamera rizoba nakora na asafuturia hebwa tinkarugaha ntakugambire aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union abantu bakuteka mwaka sente program yitu no bakugira ngo binaka umwani ogwinaka hoho karungi ogurukuhumuraje kandi ogunuzirije yes omwani ogunuzirije kandi ogwinakaho waba no gwenda hishira aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union aba factory yabo neshangwa omurka bohe kandi obuhereza kwa kubana ogwenda no basa kubashira no bakwereza buri kimwe cyona ejo rwenda rara Hinji n'Oburiisa bwambukishibwaho Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanisi gweje kora biro metenderekere ukongera birungo byitunyamurungi abahinji n'iminyeto no bahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungure byaro